Hiji ni WeruTV. Bega sana mutegeri wa WeruTV no tuko kwithira watanite na atu tuko bwana Arua. Karibu sana kire Nkindano ya Ubunge. Tuko na Arua kana tuko Jumamosi na Arua turi interest ya Central Imenti. Na Arua turi na Arua batano bagitiki kwambiria kithikira turi na bwana Mwenda Makathimo. Karibu sana. Turi na bwana wakili Moses Kirima. Karibu sana bwana wakili. Na turi na bwana Kimathi Julius. Karibu sana. Turi na bwana Kasisi Joseph Kedenji. Jafet Kithenji. Na ture na Ken Mutethia. Karibuni sana ndani ya studio cha WeruTV. Mutegeri wa WeruTV na yako watu wageni kire bango juno warane watu kirukina namba yetu SMS ni 40321 kana kire Twitter @WeruTV @Martin Gichunge #, ni Nkindano ya Ubunge #yetu tuko na Arua ni Nkindano ya Ubunge. Karibu sana na aranire baturu wareto raririe mantu ya South turari mantu ya Central Imenti. Central Imenti iri na Arweri Kathomba ba gitikiki ya Ubunge na bandi botumbire kwithira twina bontu tuko na Arua ende tukubatire kwithira twina mbunge wa Kaita Kaba na Livondo ende atumbire kwithira aikinyaka na aratiririe kyaba getu tuko na Arua na bwana Gatubu ya bwana Gitubu imanyara kinyana kubatire kwithira arende kuwa te amba kwithwa ikinyambo bango nejo. Karibu sana kwa watu wageni tueta na mbere na kwithwa tutegera Central Imenti ende kwetu tuko na Arua tambiri na bwana Makathimo. Karibu sana daktari. Ibwega muno ni ontubwa kwewa kanya gaka uni mbitawa Mwenda Makathimo na uni ndi mutaalamu wa mantu ja land economics mantu ja ithaka na indithitie masters ya mantu ja planning kubanga maendeleo na inthomete PhD ya mantu ja roji yani water resources management na ndi na diploma ya surveying mbithirite ndi na kanya gutongeria bunge ndi chairman wa Institution of Surveyors of Kenya na ndethira kinya nduri ni Kibaki President Kibaki ndi commissioner wa Interim Independent Boundaries Review Commission kagita gaka inchi yeje nende ya Central Imenti kurunga magitene kya mujumbe nikenda mpomba gutumikira Central Imenti mpomba kubatetera na kubaitira ngugi yao iria babweri gwitirwa ya maendeleo ndene ya national government. Thank you very much. Mbita wa Moses Kirima na ni ngugi kwa ndi wakili mbithira ndiaja Meru town na nkurukie kinya kanisene ini munene wa sheria cha kanisa cha independent na nkurukie indi mutongeria mantu ne mwanya kumana unja mbundi cha school intwire ndi wambundi Nkindano secondary school intwire ndi mutongeria ndi secretary general wa Meru sports club intwire ndi mutongeria kiamene kia Mount Kenya Mba Association na in a number of places I'm been elected to lead my people. Na nkurukie abuthu guchi intwire kwigitarira aja intwire na ntubetu indombete kura imenyete mantu jao imbonete bira bendaga na ingwitikia ndaye wakanye gitariri ini nkojuriye yonde bendaga nontu intwire nabona inkubamenya. Okay. Bwana CS. Asante sana walitambeta wa Julius Kimathi baya Nithi Bachelor of Education at the degree level ndachoka ndabibia Masters in Leadership and Education Management ndachoka ndajukia another diploma in Public Administration na ndiko dia degree in Bitene high school ndaitiara ndachonde nda AEO nda deputy DO ndio South Imenti area mangana ndi county government kweja ndayukwa ndi county secretary na endo public service na ndemutongeria ndene ya kanisa ya Catholic ndi chairman wa chairman wa pale chairman wa dinari na mpanjeti initiated the project nyingi muno ni founder wa Kariana police station irayombete kuma other police stations in the Central Imenti
ini founder wa school ya day school number 1 then Central Imenti wakalia nende ile tongere tendene Meru County na nio number 1 then Central Imenti ini founder member wa school ya kanisa ya number 1 then Central Imenti overall school primary school is Nkindano and Bondi na imenyete kulandi ngawa kanyaga gutongere Central Imenti ngalande na position to champion many policies that transform the entire people leadership na manto jonde ya Central Imenti siarai tuone demo kanande yaraji timbia inch na Central Imenti ya very sub county mwere kutegero ere nyuma and then ya Meru County na nyande ne Kenya. So with the knowledge hirande ne public administration think oni kuwande and the Central Imenti banju kendi mujumbe dombo transform the entire Central Imenti ka a sub county reka amondo sub county na kuida irondene ya Kenya mzima. Thank you. Bwana Kasisi. Bwe gambere anshokerie WeruTV ni ntubo twakanya kaka na monoke dinyanto pa Central Imenti na Meru Central Imenti kuma muromo na kaudene kibaranya kimutwaro bambere unibita wanchafeti kirimikithinji kana Kasisi na uni indira kithomo kia horticulture ndithite Bachelor of Science in Horticulture mantu ja urimi jwa mboga na matunda na maua na ndina maingwitikia Central Imenti kiregwithia kende economy ya ecoka ni mantu ja urimi impambirite project nyingi sana tena ya Meru Central Imenti in particular mantu ja no misiri na onyo on top of that bedra ndina children's home baby blessing children's home arambe dandi na mwa twana tura tuteja kwa kenda murungu andali manajira mwanya ingwetikia am the best bet ya Central Imenti tutowe mantu jorimi turenda tuchoke bamba ule yari na njira gaitu tuchokie kawa na into bingi bingi. Okay. Ken. Okay, thank you sana. Mutegeri wa WeruTV ngamuke bia leo linaru litolea kuikene mutethi mpodhi and the Aspirant Imenti Central Constituency na kiama kia mazingira Greens Party. Boatega ona indi presented the youth yaja ntena taitu nyingi ya bange lakini ngotekia ndamo jumbe Imenti Central kethera itaitu imwe ya kwaria ria nkeja kaye lakini indithetie course ya nutrition, food science and health, basically microbiology, kaibonde daktari no kwe alafu indithite manto ya property management na leadership skills na psychology na ntongereti EAPC for quite a time kama manto ya kanisa na ikundi bingi. Kwa hivyo basically mpombe ndemo tongerio kuma ndemo mwana na kinyatha ici ngote kindete tembiche njero Imenti Central garuke ikale ya constituency ingi to number 1 nyabatwe tukenere one number 1 ngote kijojo ndete Imenti Central na ngote kiria ngetekerwa ntongeria ntu kurukira kura chiao. Asante. Mutegeri wa WeruTV bandi kwa tongore tupite kwa twina bo ntukwena arua kana wako ndo gitikia Central Imenti kia Ubunge anko watu wageni onibetawa na nibetawa Martin wa Gichunge. Karibuni sana. Na kaitene kama mutegeri wa WeruTV tuketho tukiukia kanya ka ndaika ithatu muriru wa gitini kendomba kwithirwa aitwa agenda ciawe kana manifesto ciawe ire nacio cia Central Imenti na urakubanga kwithirwa akibwithiria aikubwithiria we mukari wa Central Imenti ni kenda umba kwithirwa ugitalana okona kithura nuri gukiribo ubati kwithirwa ukithura kirigiti kia Ubunge kia Central Imenti. Tuambirie na daktari agenda yaku kana ni bibio byo kubanga kwithirwa kibwithiria antu ba Central Imenti me bibiro kuona ya kani bibite bwithite bibi kuretete kiri kurwira gitigia Central Imenti uni mwenda makathimo wena ndeke ithatu mbithirite ndikiri utongeria bo national na ndi akuwe na thirikari muno thirikari ya Kibaki na ndaya wakanya ga kuthiuruka nthiguru ya Kenya yonde na ya Meru yonde na inya Central Imenti imethiurukite yonde nda kuma muro mugu mwanka kagere iguru kabisa na ndatega mantu jaraja ukarika constituency ingi na jaraja ukarika kiri national government ndethira mibango ya thirikari ire kubangwa kiri national government itikumbo kinyira ntu ba Central Imenti mibango ya barabara mibango ya roji mibango ya kithomo mibango
ya wandiki wandiki anto, yani kuandikwa kwa vijana, mibango ya mbasari uri wiri kweja no anto achiewa anabanti wachiewa akamiti na chore bao central Imenti infrastructure yao in general uitego kethira kinya ya strip ya central Imenti ya ere munda ire ya gaitu anto ba central Imenti bakiago bange bewa taito Meru bo batekwewa anto ba central Imenti barabara igia kwa ikibao gigwikwa Kariene central Imenti yani ya karire ya kete mubango ne jwa Kenya uniga nchie jene nonto indiurukite central Imenti yonde imbithirite ndi mubangi wa central Imenti ndathithinya planning ya gatimbe free of charge ndi mwana kware aruji na ndi ruitawa na mitungi anto ba central Imenti biasharene cia thirikari batieja wa ekuru 30% na youth bateja wa 30% ya tenda iri wiri kweja no arimi ba central Imenti batikumba kumiria bya kure byao marigo batikumba kumiria mini nchuguchi yao batikumba kumiria bira bionde bakwanda mboga chiao irorera thokone ikwachi biyugurwa biekiri katafo nuntu barabara kuthuka chia na untere kinyo bichi chia chibu chiongo itiaki bwega irasi bia central Imenti birero ibikorogeri ndeta no ndithira bionde ibiatiri na rwenda umakaudene ngukuri manthi na kirwiro kunde utino gwisa sawa kinya kathirange guru utino gwisa sawa ubichiche chibuga chiuchangirwa iri hari thirikari ya national yejene mbecha na mbecha ingi chirikiri thirikari ya county ankurigara kethira central Imenti ketindene Kenya uni mbejete kubagambira kuga central Imenti kethira inkwariria Kenya igitunyawa imuseveni migingo igachoka nkariria abothuguchie kiathorano na mariara igachoka nkariria ekuru na bagitunyawa ithaka gwatuika mwekuru akwa mukuru akwa mwekuru ate muri okwa na ngatonyithia sere ukitaifa na imbije kwariria manto jau nationally na egro mbugite abothuguchi itiura makathimo ena ari ankumene ana betu bauro mbijite kugarura total transformation so kiri utongoria bo kuthura ni boba thai kana ni bukinya bo mbere ya livondo uninte na kanyaga kwariria antu ndi ariri into bya bothuguchi bire biurite kiri witi na mbere burabu tebwithikite central Imenti utikio abothuguchi ni erigetie ki maendeleo thai ikarajaka abothuguchi ikaria kachegerio ntiko ntena kanyaga kwariria bara banathurwa bakaria nteto ciao ende ndeta mashinani ndakinyarikana guteruji ndeta na are ura maringaniro antu bariuna na gitaru gutena ndagaca ndeta gikuru guteruji ndeta kauthene guteruji. Thank you. Ibwega mbere taurankwirire bwana Martin alietwa Moses Kirima na Kirima ni mtu karite abuthuguchi na miaka yewe yonde na mtu participate gicheza cha buthuguchi gitarira ja muno abuthuguchi thina chiayo inire tuga na Giswahili chungu nzima inyingi muno nontu ja sector iji bwana makathimo akwariria mantu ne ja kithomo umateria inyingi wita withira irasi mwankana arua ibya mabati na bikero irasi ibya maiga na bikorokeri ukathiuruka primary schools chietu chia central Imenti ora chia kalira batu twathomaga irasi bigakwa at the same time ukethira ndigiche chigiri cha waya batu kira yatuma twikirwa ndigiche cha waya rira twegerwa ndigiche cha waya nontu tumite nja itena nyomba cha bioni ko turingeta twethira bioni school turingi urano tututio bimenye na nyama iga yarigerwa lakini mwankana arua utethira mwana kugera kioni iga nontu niji kinyanja ukirimbio kiriona kagerwa igo kiaringwa igakua umbonete kirasi kimwe kiri kinya bioni ana gwetu kwagea mpio batumba kuthoma. You mean central Imenti? Central Imenti on the primary schools chonde ndenda kumenye imwe either kuri thithitwe ekro bioni imwe itwiro niri kuna arua ura wije jatwire mwankana arua Why do you think you're not genuine? I'm very genuine ndenda ombere mu ira yaki ekro bioni akras kimwe weta ikukethro irazvietiri oketa chukuru gweto rugongo narua sori rwangwa kira chukuru eu ne mabati oketa chukuru gweto muthikine ne mabati oketa chukuru gweto ngonga
pati mwene mabati ogeta chugure ogeta kauthene women schools especially the rural zone nande batutu tije mana ya kithomo kinyomwe kinyamu atitindo kwa area mbiga nambi nonto batu atulike that school batutu inde tutira tole by the way kwa each of us knows the importance of education kudo tiji ankulie ogwan wije ndene Meru te pati nyingi achiari baandika alimu ndene public schools come to the rural zone of Central Imenti okethera alimu badirika alimu batano babange bonde bandiki mbio bandiki na achiari kwa when I get even become an MP today the first thing or the first sector which I can consider ni education niki wega bo education kapo kunura antu mathugani baka miba kwenda ruji iba kwenda cibitari iba kwenda barabara njega na bakomba nyigu chiariria lakini ugatha bote thomete bumenye kwaga kithomo igwata antu weru ikubaire bright kwa unande in centralment pase na mantu kithomba agricultural sector ni kwenda gutegerwo bwega buru aweja kirundi sector ni kwenda gutegerwo bwega buru weja ki mantu jadi to did onto tukwaria ngweterete makatimo by the way twira mantu ja kia mulimbi mantu no twira nangu mantu ithaka kana mujumbe oyo turire akeja muri mantu jau how comes that take to ni gweta kwejana na rankuwa ni raja na wazingisho Tranzoia ni kwejana everywhere else lakini batwe tugatura kurwa neighbors betu ndendera batura baturite ithaka bietu tutumba occupy tutumba kulima nonto boy nonto gidaronde imporo atura watwageria katutonyaku igwitithwa the other day mwanka yura itithu munka kauthene market no turara agwa sesi nanto bai bandendera ba Tharaka Nithi county so to me ingwetekia Centralment has been abandoned and it requires a leader who has been there and who knows about it. Thank you. Asante sana bwana Kichunge na hivyo kama nono ntupoteta na ndo twali mantu ya Centralment undeke mathi Julius akwenda kurugora chapter enjero Centralment na ndekwenda gutega nyuma muno ndenda kurugora new chapter in terms of even leadership konde mujumbe kina leadership ya group chichonde nonto leadership atole vosi ni kumata muno waya kanisene waya kiri kundi waya kiri anywhere leadership ekalingithwa ne komba kusipabwa ne kekero spice anto bonde bokala bwega. That is one of the area that I want to touch deeply kuona all aspects ya leadership at least ni brande to na mujumbe kena bomba kuya maono na bomba kutairwa idea sire chiome mono kwene kundi bibinge byekoro bya koro bya youth ya so many groups enya baka design baka link up na area member of parliament ororeo na baka yekero new thinking that way imbuka tombos pa maendeleo ya Centralment in all aspects ngeja na kaire nene ile jerera kwa tuba bange mantu ya kithomo that is ya unyo beginning ya mantu jonde bwana Kichunge okono wanengera muntu kithomo mnengera mantu jonde na nyonkuga undike mathi mbonete mantu ya practically yango introducing ngore mbajiri tie skuru ya karia nende ndona igita degree ya asia to rali na 15 to university hata hii atwala 19 ukona hii all of a sudden in span of 10 years it will change the under ndio South Imenti na rampete education officer in so many areas families na ara kithomo gitongete this total change na ukabwa with the ideas ya kwenda na joda skills na exposure ya kutedia kithomo kia mondero ndene sub county Central Imenti ngwanira capability ndo ngali ngidaritan kali kina stakeholder to na at least ikubwa. Let's come to area like agriculture ndo leo kata cross area yetu ukataka jaboka iti kwero kintu jabambe buma muno na other cash crops icha kwire njinale nindi twala mchemano rwatu kenda kumiliva na iwatana na community bomba kwa njira kwa anda bamba barabe na miondeleo to katika kawaika nore ka gwire kwiro kawakali top obanjenda na families ya very stable tueja rugirina kintu ya majani na ukulima bobonge kwa carrots kwa china mboga biko na bitegeri extensively tukachwa market ya mboga tukachwa market ya carrots tukachwa market kwa chi kauga tukekira antu hope ndo nani kawa market ni kubwa tukalinka na nani twajo kirikidike ya coffee beer kekire Meru kawa kadiro abweka tukekira antu potential twabachura buyers directly batena broker antu bakawa bagokira bamba tukadia the same mantu barabara network you know very key
antu betu bakwenda clear policy irekagia barabara cietu ituike antu bati uteseka Murungu natuete quarantines all over Central Imenti. Kwa tuena resources ila tubati tuena chio kirai kwenda ke bwana Gichunge or Central Imenti is crying for kirai kolera leadership. Kana tongeria ndio na chole biele kio bwana CS kia biele kia kuria baadaye kidogo lakini kia mbele uruano wa mbele ile skuli ya Karianede. Yes. You don't have the capacity. Iuni manto ya national government. Now when I talk of starting bwana Gichunge ndiko alidia maya skuli chonge kona goko chonge china ora chanjiriri kali ndey school chanjairo ne achia onde muchiari wakaliye na ini chama ni kanisa kaliye ini sponsor wa iriera ya ndonere ko kithomo ke secondary ke andu bakwa ke nyandigiri na kithomo ke secondary ke kora iro twanjairia that school na community na ndito meambiria but the CDF ya fundre CDF ende CDF yes CDF na imanditi oni lazima ifandi na community fund of course kile darambine kutwinde uyambindea tulete school bado twinde tu darambine school wewe yenda tukugate mtu mune twinde kareka nyaka okay abali wega kiambere kabuge ndikiri mikithenji kana kasisi siruganie kwa ni urimi murimi na kirimi. Central Imenti is all about agriculture. Chau jondo baba kiariria mandu ya kithomo mandu ya health tugokiria urimbi wetu ba Central Imenti thina ingi tugucobu cionthe kambuge antu ba Central Imenti ingwitikie babangi aba gutiga ngugi ciao inene unti na ngugi nkuromba ngugi na ndikirimi unti na mibango mingi sana ira tugokire ni urimi wa Meru kana ba Central Imenti in general mantu ya variation unti ndagwandithite otikacha indimite ndiguru ciaome Kenya gwita Kitale na wapi na Central Imenti kire kwaga ni utongeria burabo kareta urimi iguru mantu ya variation baba ingi CS ya kwa mantu ya agriculture wakiri kwa mantu ya agriculture lakini naitwa mantu ya variation kasisi ya na real solution angu wende na pin number tonto ni brokete Central Imenti na pin na nyede brokete nda piuko na for example ndaje mantu ya variation kwina weja kimaribu into ya kimaribu ya pakitwe maribu ya pakia ya in Canada this goes for 4 euros that is close to 400 shillings kwa hiyo muguta jomono yume tuka factories that is one weje ngi tuka and value urimi wa njuki wenda mana ala muro tokiria bamba na muruga idaibo kwenda kuliva miaka 5 timina borari kimathi tokiria bamba ile na mau njuki na chitu empower na mau njuki ile je tuka kama 9 tukendia then we add value hizi kirimi cha kuthithwa chenye mwera iji ukoona Gichunge ukoona yes confirm ndio okay na shampoo ikaniwa surprise yeah these are shampoos ite ile kwa jana hii mheshimiwa Livondo hizi sia kuoni ando tukakitate then CS kwa mantu ya engineering you can zoom here for people of Central Imenti to see so you it is 80% cotton but made in China my friend we are not using this. The problem with the Central Imenti is those in power have no ideas, but those with ideas have no power. Yani, ukantwali ranka kita pula. Para bena ideas, but people wana unene. Tonto politics it is power and the resources. No kuigwa. Kwina intojabitu kwamba kuyinya sabuni na magwanja na inchu na intobi bingi. So wale matoja variation tuli ali onde ali gentulino. No kuigwa. Ndari tulire ko wangu ga antu betu ba Central Imenti ndina solution I have the solution to their problem tonto antu bonde to have empower through even the youth and the rest utwe kinyarambi ku baba ku beta warambi utike ndio tonto akenda bene mwara ke dikanisene antu bakomba gwita muthi na baka itinya taithie nene wakiri ugo utongania kanisa mono tugeka tayo twinde tim tumwe akarira resources aiza gweka kanisa tayo ende uweka kanisa tiles bo amwera bo Mungu akubariki unika sisi ndenda ku empower everybody tukule tiles yimwe kimathi ya kule okiri ya kule makathimo na keni na ugwe twekira tunde tubarikiwe pamoja Ken we mwithe of course we mwana kiki babo on so
odiwa ni biwe na bibia kwira ntoba South Imenti no nto mira I mean Central Imenti biba ngeba kuona kabatena ngotekia Central Imenti personal issues bena chio nyoka lemira muntu njera muntu disability agetera na ate komba kuma nyumba what my personal issue ushughulikira ntoba disability person living with disability antoba bonde patu tukikenera live na tukiya TV na tukirana tukinywa antoba batura marinyene pationa ko bateri ona kwa hivyo ondike ndi muntu yanga ndi muntu kanisa na muntu kumenya Mungu kienda twamberie gushughulikira yangi antobara mbere ibambe batereke antobara ba disability kwa hivyo muntu ondo disability Imenti Central ndenda amenya otedio buyeta na ken 2017 yeje na imbija antoba bo guchitwara yana tugetekaniri na imbwira ana bukambigwa te TV ne ngekana itwara yana tukathikanira kwa hivyo Imenti Central ukamiringa ambisha na alwa ukalinga bure no ukalinga Nyambene region constituency ungi chiende one Imenti Central in number 9 out of 9 why antobalea mbarato ete jukumba to shughulikire yaka bate kumenya what they were asking for so what are the issues shughulikira apart from disability issues tia kwa ni nyingi mono lakini mbere ndenda kundi na personal issues especially mantu jangu ge youth beto bakona nguge na youth beto bakona channel cha education tukomba kubateria gikithomo ingotike iri yetu gashine na iri yetu gachinje wembai muntu ena nguge atikara idol na titonyana no revi na titonyana na mantu ya maghukuja ya kuthukia ntora kwa hivyo ingotekia to create job duru ko di industry ndene Imenti Central ngotekia nguge chumba kuoneka to amerite industry Imenti Central especially batu itu tuene intobira resources tionda tunachi Imenti Central lakini tote kuombo chitumera ndo bakwa agento getawa capital kanambe ya sekondari kwa hivyo tukambiria industry mwe charia magembe tukambiria nge kariene ego supply nchungo chire churi monara gaito east na gaito west tukachire takariene tukombo create job opportunities kana to yajane ngugi kire anto beto Imenti Central na muntu omewiteria nane ya mutunja kwa hivyo onikira mpombo teria muntu ezinotone kulemera muntu njira kinya mutujwa ntuko na gento gya guiteria na gento nya gya kule ndethea no tubaguteria ntoba Imenti Central okurukira rutero au ange kithomo then challenge youth bathome sana youth independent challenge bathome nonto utithome of course utumba kwa weru ndene ntura noko gwata na inya kethira no re mo channel kithomo of course we na talents itugire kunacha wethira we na talent yepu na kethira we na onto uchigwa no thithie bugateria community go out onga guteria ndi mujumbe noko gwata okay office-ini ngotekia tuteremano etothithie mantu jaku then tukonana na tutethanie ara gukombe thank you bwana Kimathi nchoke kwaku na wirate sorry just a minute wiki uria nkendo choke kiurirwe iwakili mantu ja title just a moment bwana Kimathi awire ati Central Imenti ni file twende ni national government na county government ya Meru na no thirikari kire thirikari ya county entiko mnyekithora ni jeri kukumanisha county government ni file te Central Imenti oni nde araya intobira bibwiri kwethera bi Central Imenti bira bigairi kiri national government na county government na arua ndauma gonto gweta wa manthi na gutena ruji ingo kuri kauthene kwina thine ruji ingo kuri kibari kwina thine ruji ingo kuri kathwene kwina thine ruji ibi ngugi ya county government in kwi project yeta wa ya Mpindi ndirari na wegoro kwina thine ruji na ndi interview ibia county government tibia national government okay bwana Kimathi mimi ntrathiria omana ntrathiria kwina rari na antu bau baimbira gaiba kwenda dispensary no nto dispensary rere kiago inderu iri itiruterero rungi itukweranwa na tin dispensary yaki arimi barabathithagia mantu ja urimi ndene ya Meru mantu ja kwaru ja value addition jonde yorimi bo kwi factory ikwachi ya kawa katheri
itira activated yambiria gwita intobika sisi ya kugaira budget chiorimi inaoiri budget che gwikira roji inaoiri kwina cibitari iri Githongo na cibitari u ni urutero cibitari no ikirwe ciakinya thaithano cio tuku utikia mwaje no ona muntu okumukundia ndawa akojo aikwa Githongo na nau wangi rinkuga aminya gaikwa Meru town kana Kirua ndiuga mantu jaja ijabwiri kwitha jategeri ke national government katwira na anchoke kiuria kira gataitu kidogo county government bere alafu achoke alafu achoke bere kimati tauchokereria county government ri about roji kwi mantu jamo tubwiri gutagaini reality roji pase kinyetha itukuga bwana mwenda auga we need a bigger plan than the way it is being arranged about the county government. We should have a mega dam na thirikari ni bangite kuthara twina mega dam mariara thingithu na chionda in the scheme in the system no ya chiawire na ketha no chiawire dam zi icho igatethia dam zi chiagerwa ichigatutethia tumba kutha twina ndo cia kwerigiti na kunthema no tutuge roju rutina kunthema kwererwa karo yero kauma uketha tutina dams na mwito ne check national government. Then national government connect nai. You see, the national government has its own duty to build those big dams. Thank you. Bora kumaanisha ni ati uwe na county government ndipo fail the central government. Bwana Ichunge totally kuregana na bwana Makadimo from the one go. Nonto mbere maito ari na bwana Makadimo ronywene. Twiringa mpe. Twirugura dispensary. Na twinwe. Angetuku wewe success na ke county government bwana kagwe tamando civitale ndamukwatira mu inara ndiru tiru nyo ndero dispensary bwana ndiru ile kiago has been there county government sikarete o mianka itakinya mianka 5 mandu ya jonde agwe taija ya roji county government de mandu amenge mono kiago kiwa agwe in particular ndiyedra agweta kiamuri ethera roji ruinjirio ro nene mono mwaka rwa rwete mwaka kauthene mboro na bwa twetete nyako ko check rwa inya na gavana na rugeto commissioner rwa na nya side ucho nda gweta kwena community water project ile ibati support bwana Gichunge county government irare just nende chanjire tena formation yecho na uga Githongo hospitali ninga akawagetere no thacha chio tuko menya that's administrative lakini civitari Githongo tumegulirite equipment na mantu ya mengi mono tariki 19 tokai ambulance njero Kaongo na ngo kwarika bana Makadimo weje Kaongo dispensary one kinenge wa ambulance gatanga bana Meru but the county government you resigned. I resigned but I'm resign te kukuga okuma bwana Gitonga bwana project bwana Gitonga oni ako no resign taoga waraka kwa pride of the county government bwana Gitonga kwema utumba resign Kenya bwana no I think you need time utumba bwana Gichunge oga resign nani ngogine ya WeruTV ko resign Kenya. No, you know, kulisaini kuma county government, tekwa county government tezwane na usiano. Bwana Gichunge. Ndio kuthia maendeleo. Bwana Gichunge indari runywene. Ntiareka indari runywene. Lakini dispensary iwe runywene yaki community. Kwi mwari wa runywene wi daktari wi Ruongo. Na community yao na inyani ndeti ndachangira community. Na ntu baba ingi lakini county yejerere muthiene wa Karangi na kurura community yambete kuthiwanio ya Kinyau ti county yambiririe from scratch na nanku arairie tiru nywene uni ndi arairie guntu gwitawa Gacuru guntu gwitawa Gikuru guntu gwitawa Kathwene na ndakwira gwi ka pipe wi na mirite umite Gacuru we na mete wetete Gikuru gwi ka pipe gatigika inchijiri ruji rugitika na rutikumbo kinya bagite pipes na ruji ruru kwero irwenji ndienda kuga utiru ndauma Kauthene na Arua na ndethira na Arua na metho ngukuri kia muri wa Chibu na muchemanio mantu jankwaria ti cinema imantu jama kapongere au kwina issue yeje na ndia au anga tachoka kibo mheshimiwa Amunde kwina issue na ndi ja sibitari ubo kwariria kwina sibitari Nyara Katheri na nge kinjwara nchiariri sibitari ne community county government juzi ya kinjo ya jana 500,000 wana Kimathi
eja kureta cheki na unda wa congratulation lakini kira to bati kumenya cheki ira to county government eja ni atike mathio eja na kinya mwari uroruga chai no atume cheki agaikia ukuigwa ko una itu kareta icio ni mwere ana gichonge cheki ji community hospitali chote chaki community mbenya tuja ya kuga kachisi asante bwana ndo bakumention Kinjo has been there for the last 10 years mbenya government eja county kwithira Kinjo ndo bakejo aba gusafa ilio thirikari county randari yonere irasima na ndi yusiana na community bone Kinjo gikukwata dispensary ira tija 600 twarete njangiriga na ingi ko tamenya kabisa kena tone ikujura na tukakaraja yuke mathi areta cheki cha kwimugiro kinyaga ya wana ndi bwana si bwana Martin mbere muthako ari mbere mheshimiwa ari no may I say something before you speak kuri no tubore aja batu tugikwariria mantu ja county ule thithite no thithite nya issues cia tukujite kwariria tutikinya niki woni participate te kinyokorie bwana Kimathi no tuimbetana ara bethera bari pai batura kuthiurukia pipes no ndo batura kuthiurukia ithiuruka gwache ikaretwa rori igaturwo au CS Merimweti akethra leo Kimathi akethra leo toya tukainirwa nanto tukana ende kinyoko rwendia si uketha community renda pipes at that material time utemenya twiteke dispensaries alirikana munene west dispensaries atego kara ili arete tokwari wandera ndeo na ngontora imenya ntora inyi nimbije nkurukinya Kimathi by the way no ndimbethera ndero nyatu ni sene ngurukia uke Kimathi wetu bichi ya irari Kimathi ya bichi na do ni mbethe nyande to ni sene na yako mbethera bije kotini nda maimbi no mbeta andikira ori nyandu betu no ni kira ntungurukie bangi so when I talk of the community I mean I talk of being in the village come to dispensaries in Kediria buru dispensary itwari jere mwanika dispensary ira ni nkuru imayo ni akiro rangi nenya oni ndari party ya kurugura lakini ndenda kuria atiri wejo twakira dispensary rangi jera twakirugo na ara rwankware twarura dispensary otutigirari ena ndawa anto barenda ndawa kabarenda gwakiro rangi aki tulingalinga mbeto ana just a minute just a project iro county government has established kedi kedira project igatekira over there edira ke kwenda gwako rangi gakwa keda ke kwenda kuongerwa wing ekongero oba kuthenya thirite manto jonde gatwika kira kwenda idaktari na kwikira ndawa na kurugura point kwa mheshimiwa no chumitie no ntu nuthiurukite githie yo yonde ma na no neni tuteko yete kwa issues tia county government na ingwetekia bwana heshimiwa itokuma out of topic but neither na cia central community kwithira ugate na thina na ate kunya thina indi no twina thina nyatwe lakini twari bwana au icha constituency to kwari thina icha constituency te personal please mheshimiwa bwana Kimathi athire tage participate ke county government moko wata lakini thina tuyete kwari icha constituency moko wata na mantu ya constituency tutigia Kimathi kuna mtora we in charge akwende county te kwa affect constituency ne kwa affect is part of it nduko county government toke jaja kwa jema iroke ya kuma na kwa dere iroke ya just a minute order tafadhali tetera just a minute they need to quarry ni thina cia centralment na ara centralment bati kwithirwa eri na ukia kwithirwa centralment ni kusika kana tena dispensary tena roy of course I think you need thina is part of the problems. Let me ask this genuine question. They now ikethirwa eri kiri county government na bwana secretary kana ikethirwa eri kiri mubunge maybe no kufuatilia kinyeta kuuria na hata na kwa karire aja Martin buruburu mbere mwenda atirauga please very brief just very brief since I've started talking man just conclude then Kasisi say this we have two big people just a minute bwana wakili sorry Kasisi kambuge thina to kwarire na arua is centralment no which chumba kwa affected either county government kana national government exactly na so no mangatwari na data ronde mujumbe my mandate is even to robe teko making a registration is to robe exactly no but ufuatilia guteko urango ganga cha mujumbe mwanga cha MC mwanga ciangabani mwanga I have to robe na kona ijo kinyanira we go infringe yes I have to influence kwa ngutike centralment ikete na muthingati ate kuthingatira mantu jaiku mutongiriro ryo onia anto the way forward au no kimbwana Kimathi ontware aja pengine our MP ketha kare aja nije tumure kiure kiu ukaketha isibitari iu kuga cia ndawa areta oboria no kuigwa
kwa hiyo nguthia uni ni utongeria bwa mujumbe tontu you represent the people and the people's interest kambaria systematically twite o muntu akiaragia kwi point bwana Kirima amburirie taitu cia na aria kia murimbi augandira ari no bwana Kirima wi wakiri na nuije taitu cieja nawa either registrar kana commissioner of lands na ndichire jari National Land Commission ka registrar makathi mwata andiko ministry ya land nyantuku imwe ndathuri ndi chairman wa kiama gia surveyors ndene ya Kenya isavea bandurite na ndatetaira Kenya yonthe thuri ni surveyors nte andiki thirikari teni ndaeja na taitu na kiri advocacy untwire kuthithia imbetete antoba central Imenti imbetete baba inge ba mbondi ba central Imenti bonde matongeria na ndaba kirira kiaura manto yau jakarirwa na ndariria Meru nya yonthe gitumirite kiama giakwa kira gitawa Land Development and Governance Institute ndauga taito chiejano Tharaka taito chiejano South Imenti chiejano Egembe na tigania na Inyaburi mujumbe wetu arega kuthinga tore ajumbe bangi bathingata kandejaga gwita uninka mwenga nkauga ini nthuri na ntithuri so muntu mutongeria mukuru ari mokaria njewe ana na atana bawe bakoraua na ndikyo ntukwenda gitiki kile kimwe kya mpoe bwana daktari so bwana daktari wedu wirate no thetere migingo ra choka Kenya au kama no kurema kuthetera antu bako kia murembi dikira bwega na wakiri na ije gutetera nteterete kabisa lakini kuigintu gitawa mandate na legitimacy ugeta winya mene ka wi mugutene kugotumi no na ndenda gutumwa Central Imenti nkiuga ini mujumbe ore ajumbe bange bagere urinta na mbere iri cukuru na atare na mandate nyani mpambere tie kirigara ndi na ntare mandate inditheti nya planning teterete chia eja no kunde na ikyo gitumite nduka kabisa deputy president ya kirigara ndarunga mbere kieni ne abotho guchio nderi kuna minister land yeku ndauga kia murimbi ni ejanu Kirima na ariku na atabarikana na iwakiri no kuigwa anene no mbora thank you daktari bondo na ariku atarikana fair enough Kenny konkurukira tuwitete u tugira twete na line just a minute tugira twete onda oni gwetekia abotho guchi ina mathina jama ingena tukagwikuja discuss ijama ingi wa mbuge ugu wata na tutetindete kuingiria u kana u abotho guchi ni kwenda change twende ka turege ugu wata na ibwega biongozi no ntugokuja gushughulikia thina cia abotho guchi ugu wata lakini tugachindanira gutethia abotho guchi sana turirwa ntu babotho guchi wo kwenda utethio ugu wata kwa hivyo gintu kira kwenda utumbo separate abotho guchi na abotho guchi it is one kidogo mbere tukinyau gintu kira nkuga kethira wina party eku utharimi murungu kana any profession yoi ngiria gushughulikira ntu babotho guchi tutindete gutwira ngawetanga na kibira ngawetana why neti utatethagia ntu bakiamuri at that time wata na nwejeta thai gutwira no kwenda gite wata gutina nindi wambokara na uona gute kuboja ri gutwira mantu ya botho guchiro itheretie kungi instead de kuthire antu bakungi roro tuire batu antu babotho guchi no ntu ino chiariri menya Kenya ate kwathurana ethera ni antu babotho guchi kane abotho guchi we said onda tugira tuthingatane na onda unyangu atri Martin abotho guchi we am blessed in one or the other amen when it comes even to leadership cause if you look at it keenly watagaja let's say like Abuduguchi Central ije mwashimwa Ayubu Bondi no CS umite wotu no narwe na atwire umite no mura umite ora minister for health ko mantu tutubiri kutatokera ile mantu achibitale ndene Abuduguchi no ntu CS no ai no eto kebe mantu yaja bwiri kuthithiri kare county you know like CS was second to the governor no tutege tukiri kuruka CS atekirite kirore kyawe mantu jonde because ari yakanyana kana muthaura ari kitara kibaki kutema ntu batuburi kutha tuembule magambi kana watu kwena mistake tomba kumbule mantu ya thirikari account tujokere antu beto bongo tubori atiri babu borari kule botutethetie atia when it comes to title deed mwenda no more qualified in that field no tuno twere mantu nejai na title deed na take commissioner but mwenda the way you robbed for Tharaka to get title deeds the way you robbed for Wachingizi and other places to get title deeds kia murige tuli
anto baku kama mtu atekunya mtu uyu ukorobikire umwira murumenya ni uthithia ate ondikane. So you people bara imandete yo tongeria ibuburi ukama utikiria. Now when you people talk of starting secondary schools, day schools, politikane guteke athokethera kiru kiarambe kiru kana gitune mtu kwenda utongeria abutu guchine utithera rero ko bugachia ni kirindi tieu yakabwe bwinka no tutwinde ute mtu kimotore kya gitembio when you give the ideas and you support them by the leaders things work. Okay. Asante sana bwana Martin. I think itobatiko tuena on orato kya furo na jato kwenda kundengera century men. Sure. Na jale over kiria na yoja hapa kwa lidia ya jonde. I think century men tikia kona kwena a lot of confusion mbanjiri ya kuga kairi ukona kintu twaga leadership. Na baba lea bonde tuli wende chapter hito kwa lidia jonde tuli chapter njero. Ugeta century men as we talk. Ki county government share, national government sorry. Ndiko menya kila bomba kombera ki national government ki kuya. Atu ke jarami. Central government ira chi kuna ndi charasima. No rete umbo kurukire guru. Tutinya single kilometer. Tumarisha tese lazima tu. Charasima no ndi lazima barabara ekuruke. No ndiri na highway Nairobi, yewi lazima ekurukire kariene. Lakini totena original barabara ireo yote tumbanguga eje pase ya akinondo pa central government. Uitikaria South Imenti. Itekaria South Imenti. Yes, okirai. Kadanya kongenya igembe. Nondo chino itukuona. Kwa area mwe etikinyuma kuona nyama tunda ya national government. A cake hotel. Nondo ya sibitari to kwaliria dai bwana Martin. Ta sibitari chanjira na arua. Yewo kuwandaria ma sibitari kaongo igeta kwewa ambulance. Yanjiri 1934. Mtu ade mama kile. Zamani sana. Kevira niona funding ya national government edo sibitari nene. Ya sibitari da kangu toira indene constituency. Wanakirima na ije tena arua. Tene nkuru. Ne nkuru zaidi. 63. 63. Kede adiona push kuma ki national government edo sibitari enene. Kwa settlement passe bwana Martin. Kuyambina bando. Kete kinyumba. Totinya single mondero skuru edonki. A settlement. Yeah. Ogeta winye settlement ina gauju. Wenda sibitari ogeta Meru. Meru kana kubu. Wenda sibitari jaga inge ogeta kubu. Kwa we are quite unfortunate mukonga mbura na this time yongu kwa Kimathi aete mujumbe kudhiria mukonga mbura juju kudhiria kabisa turugure chapter njero na century mente cyaro rero nimba Ngutike iboga tukwari muno kimi aba kushindira kile so no tonire itobimo au products imweche kuma ntegoro nengi na tira toacho no tunakubiri utuga ile into those things that's the only unless we are given them sawa. So itobire mea mtu akona aka mtu akawata and finally utibwa kedra with it at the end of 5 years. Yes. Yeah. So ni procedure ko maybe watumira procedure reo mbugire utongeria batu choa kana turichoa power na resources. Resources ijambe chiu chero chise CDF is national government constituent development fund. With the power you can create friends. Don't win a power. Kwa inya bure antu bara idia tongewa bengi bare arire mantu CDF sana of which you can do. For example tuite bure kwa kwenda mheshimiwa Gatobu ari MP no mbite kuthithia ngugi nyingi through friendship don't win a power. Ekira jasi nyomora kwa irathi development nyingi dene bure nantu ibaije. So nunkuga mantu jaja with my connections na friendship bure nacio ndomba kuleta onto jabubu. For example aja Meru thai kwenda kibanda Meru nuts ke kuthithia Nkandania ke kuhandi value nukuigwa kirenda 100 tons per year now of which all coffee growing so ndo ni mtu agriculture no to ande mikandamia kwou mathogorani na John every want mpambirie nurseries ya mikandamia na for example na ndio wewe mikandamia wale etera hizi mea batoto wandite mikandamia ande value etera nyangu kona ndi uratoka kwa murantu mikandamia gitaborea hizi mikandamia sipakiria for with Germany kipakirwa aja town wena mia wa kweria kibanda kira Meru nuts the manager ina simutwiri nda abature na kebe kinya Tanzania beja bambire kupakira hii nyamwera kira kiko ndo kitakiro sentiment kiu
There's no problem. Neno tuwakithiria na ndo wakithia sound settlement. Andu beto na ngugi. There's no problem. No tuli nyamwera itire ma town. Ako ni ma town. Yeye nyamwera kingandi na yante ko. Ingandamia. Mwana gichunge. Okire mtu wana No, aya kunje. No. Yano maratazi kunjwe na te maratazi te jo moria tiga. Murume ingandamia. Ingandamia. Ndio ya apura onja. No, si. So we are talking about trainer managing director. Ndio twete ile zetu. Ile to wetu tumeona inyani ngoira chia kwa chiona weta. Eta yani industries. Teka ko ingandamia ko kwa Meru town. Lakini because of other logistics, iketo mbiga kwa town in an industrial logistics and infrastructure. Wanaichongangu hata lakini tukalima ngandamia settlement. Fair enough. So Ken wewe ate washughulikira disabled kana nto abatu chumba. So with all due respect kire antu baba na mawade ni antu bana kana ni percentage yana ate settlement ya antu na mawade kana disabled surely. Oni kuma ndi kwamberia romba kura kandi kwamberia ku aspire yetike MP main central that is last year August ndio rokete muno na ntoba disability be ya michemania kwa na nkabayirwa kyao sana bachumete beyeto mheshimiwa na yeta bakeja ko ona mheshimiwa uwejete ko bamantu wata kwa hivyo ibeja na imbonete na ndekubone mbije thina ira bakwenda gushughulikirwa wata na antoba centrement nigwetekane na owe kwe anto iba ko by need kana disabled ne bakwenda hotel but then anto baba angibo bate disabled with all due respect kere disabled people. Okay, anto baraba te disabled kwena mantu jera mbaretrete. For example, jira cheto chi very pathetic. Ndakache bikibiki ko ukaya kuro to umira. Onto kware ndasti ne urire. Lami utio nena central imenti jo bwana CS yoga. Kutira minyemo enekero. Onda akuruka ndimo jumbo imenti central na ngoro na anga itambecha. Kilomita 62 ngekira rami. Okay. That is the main roads. Thank you very much. Mbekire njire winge kwa dust the finder roads ndakachetu che bikibiki chombe kumera. Kwa hivyo bwana Martin ndo nkuona kwa kwenda kongita ndio wotere ndene imenti central. Mantu jira jonde ya kwenda kuthithwa. Ndio nonto kwao. For example manto ya agriculture roje roje to kwambire cha mukongoro na kiga nambi na water project winge chonde ngashulikira make sure anto betu bakunyora roje. Asante sana na mutegeri wa WeruTV unfortunately katweze kutiria mubango jwa Nkindano yo Ubunge tukwe na roto kare Central Imenti na tukirikiria nkabo mtu daike mwemwe no tukanya ketika tirire ibwega antoba Central Imenti ni untu wakundikira ogoro bwana Arua manto ja national government uninde na experience ya national government kwariria nationally na imbije kwariria na makarimo tu kurua nu ikumbo bya thirikari bionde kuma riu ndari thirikari na yakibaki riu ndatetaira Institution of Surveyors of Kenya na ndina ume bwa kumenya indobete kinya mbunge imbije kamite cia mbunge ora chitaga ngugi ministry wa chitaga ngugi ndure ni bote atia na manto jang ground kinya jo injere tweno ntote party ya Central Imenti ntira kinya utegita mianko tijindi debo iratiri bwana gichunge nkithiria the last one roi tukeja kuandana magija teo tulinge kura cia ukiri na bwana wakiri akinyirwo uge oria athithirie mbasa ririre athuri kirugi kethe anaejanire bwega na mwanka nandi no ntuinyawe na thirikari ne ibwega na ni kambuge ibwega kiri antu ba Central Imenti no tuba gututhikira kurukie umbuge ibwega no ntubwa nominations ira twathiri cha Jubilee they did well ibantarire abampakura inyinge mono kurukia kura tarisi ama nominations actually kirigwe tu cyari cyama no ntubara baringa ibaije na nyaba no ntutakuba participate barabaije yake ibara baringairwa na barabaringaga na nyawe na ringere nambwe am very happy about it keba ringere chiorongo na ndi ntije ura ringire na keba no bagwe ro itari cyama no ntubena kanya kwaria no ntutumia as far as I'm concerned na nto bantarire unfortunately tena kaja na baguntara indagwiri ibwega na nkurukie u yara kurwe abuduguchi ete barabara itujite uhuru nejete tariki 21 koronchi barabara ire kuma kithirone witakariene mwanka kieni kiandege kagumane jingi kwambiria kwambiria katheri kenjo ukurugera gatembe ikweta mwanka kambao kwa ingutikia we as Jubilee people we are doing good
na kanya karaka litwe kanya as jauna ndende mujumbe Jubilee nonto na I have the president who is on my party kila kitu ile kiulite connection between the central government and the common man on the ground na obwererwa uchole baura na exdrikarere riguru ankwire mote no twitite nonto kila ndiri buruka kandi just sebe kudiri bwega kale ni bwega about this opportunity na about you the gutodikera that we have very peaceful elections na mbere kwe musemo juma matewite gita muno au uhuru na garano into bya Kenya bya Meru bya wazi bya Nairobi bya wazi and baba guchinko baro mabantare ni mujumbe bombe ko dara into bya ne county government ke gwatana na jumbe baba gataro na bombe ko dara into bya Nairobi abodo guchiru gore chapter njeru ya maendeleo in all aspects na turinge kura chaderi tukamenana turombere Kenya na tuna peaceful election. Thank you. Iboga adikeli ba Central Imenti kamuge ndika sisi ndongi independent candidates na murungu na confirm mero na roakwa nintobia urimi bire thokone na ambuge tutege individual tu Tharaka antu ba Central Imenti bukandika timba buchi dikugita nyama inengera kurwe konja guche chokia change na chyo ndire ya nyama utike kona tutare ni muntu atuningezese sadire murungu agitutethaia. Okay. God bless Central Imenti. Only young person ngendukira mpumba kuga kuma turagwa tochia thitora kuthura thamaki na akuru. Kwa hivyo rene gitari rero ya kuthura young people, vijana na kazi ngwetekia gitumi turongia jumbe wa wengi no tutule jumbe 10 ikona ni abo gocho tengogi na ndendi wocho no ntu gitari kuma currently guchoka mwanka ria tonero chiathi ndene Kenya tutura kuthura ze ndene abo gochi. Kwa hivyo ituonete manto ya tiubwa thaiji tuthure vijana tuone ura bakathithia nukuona tubagerie kidogo na gintu kira kingi mpomba kuga igita ria thamaki rithiri ria kuthura antu bejirite power ndenenja igita riri tiri igita ria shimua kanambi rine igita ria tongeria na ritingoge. Kwa hivyo oni ndene abotho guchinkuromba kure mtu onde na tulinge kura cia thiri ugatemana no ntu bwakwa na tumereni antu baraba kuromba. Asante sana mutegeri wa WeruTV, thank you so much ntu bakwithira ugatanite na atu director ke kuthombitikiri ndo me SMS ithatu au marua ndienda kuria Julius Kimathi atire ari DO ni ntu aumaga Central Imenti and by saga central Imenti atia tu akariba TA CS atete Central Imenti atia andikithie antu bangana ba Central Imenti wengine wakuria ndioria bwana CS ni roji ruriko akuga ibekire mwanka kathwene wengine wakaua ambia weru ambia kirima tuko na yeye please stop okay wengine warua mwenda makadhimo stop blaming bwana CS he is not the sitting member for Imenti Central give us what you will do for us and not blaming the CS because he has a better chance than you do. Wengine wakawa hapo weru kirima ako out of topic Livondo style ndio kipao mbele akawa Kithenji Kasisi towels na mafuta Livondo alitenda zamani so kabangwa okay. Thank you so much mutegeri wa WeruTV na ino tubakithira ugatanite na atu SMS yaku ni nyingi tu sana indi tubakwithwa tukithoma no ntubakaita nyuma kaita atikora ukethwa ukiwatanira na Eston Gitonga kire nteto cia weru tha ithatu ni beto Martin wa Gichongio ndula ukapewe mutambo Jumatano tukithwa tu wao ringi na Nkindano ya Ubunge ndi ruyu tuli na kithurano 2017 kwa mbere ya tha ithatu na nusu cio tuko. Good night. Asante.